Ankorikania kiure gitu tukubana arua aria tugukuria wirigiro bwaku ni buriku kirinkiama njeru ya mianka na ithurano nio IEBC wirigiro bwaku ni buriku kirinkiama njeru ya mianka na ithurano nio IEBC tanambere kwarena bautu kurukira 23578 ijiri ithatu ithano mugwanja inyanya kuruki no ithiro gitiga gichokio giaku kurukira mutandao ja Facebook kana kinya YouTube ngeta nambere kuthoma machokio jaku ora tugweta nambere tuta nambere ginteto inge nande etivya babikibiki intere chia maili tatu egembe baithukirite mutongero wa PNU Peter Munya kumane na miario yawe ya kuga ngari cha kuoria Mwanki cha county ethirwa ichi akinyire kurio hiringioria Mwanki na kuonokia supermarket ya Magonas bakiaria berite Munya nikigua kumane na guteria ndiunga yawe na Matiangi Mero bakimwira abethira na natige miario kunjira Marion Karugi atumenyithia. Miario ya mutongeri wa kiama kia PNU na ura wari gavana wa Meru Peter Gatira Munya ya kuoria ciuria iguru ria ngari ya kuoria Mwanki ya kaunti ya Meru kwithirwa itombire kuonokia biashara iria ciaire kaunti-ini iyi ntuko ya maandamano ya Sabasaba. Miario iyi ni kieri-ini ethithia bodaboda bamairi ithatu na kuwa ni miario yomba kunjira ntu mutongori wa Meru witwa Peter Munya ndimwire Meru county akiri na maandamano na riro kweria kuwa kwa bati gwithwa kwina ngari zimamoto au ere county ke ya kuoria Mwanki yo aitha cia Magunasi ngavana mutuma tare awe Magunasi ekaithwa lakini weno ore awe ekaithwa muntu no witaji ngari ithiro erio kenda yoria muntu miaririe kuwe kana ya uwe muchochezi buroraririe tipo mutongoria racio untu kwa ara nice moya kwa mkombozi ikwa ethirwe I mean kwa yirwe antu ibaporere kuo inde ibiru ginya kwa supermarket cia ethirwe Nairobi na ituona abo kwingi muno ginya kwa ngari ethirwe Machakos koguo ndi failure cia gavana cia reo ni untu taweta ego kaweta ya Meru ake koguo wetha igatukwira ono twathire na tukumenya itu icio chochezi bwaku na itu icio kiburi yaku koguo ende tulia kidogo one gavana mutuma akiatha Munya turenda mwira wantu ba Meru ibonere utiko bwithio ntu barere okuringira kura bekiragira itu itarira na tukwira ti Magunasi akiyirwe kinya beisawe muntu wetu njiane yirwe na tutono imiareria ando kwenda kubati oroni mentiage owe anje nukara yeko kumenya mantu yaku anga enetherwo netherwe owe tawire police no me information yuete theria ntu bako kuwato amba anje ya muntu wetu njia ni muntu andikite antu baba ingi ba Meru ba Meru ba imenti north ba imenti central begembe Meru yonde ne andikite antu bau lakini tukuona nyatika kuumiareria katuwe batwe tutena imani na muntu karaeka kwendo chochea akwithira okendo tete thirikari na information kwa bati kuwa na no kuwa tip antu bawatwa lakini batu tukuona antu iba bati over eana baraba usikire na mantu yau katu thirikari kanya na tukwethira tu support mantu ya wamba na nyuma ya Munya wika werune atiliunga yawe kaunti ya Meru Dr. Fred Matiang ni rikitotera akariba ni bawite Munya ni karo yurirwe ni uthulio ende owe kwa mbere kinya we mugwa tugonu okuanga no ronere anga kwombo karono ro oge arale ciaku no reibiru obora ria kwiya imbiogera ende tuwe atire gavana mutuma mwe anytime ora twakwere time ciaku urathame agetano ora twatha bubuwe angavana mutuma time no athe wona ora kwathawa ni bawite bobatitikirio tumiro buthuku ni ya siasa kubwithia maandamano ya wenyangia bakiuria njenzi bangi baraba witonyanithia na maandamano ya wenyangia ni bareke kwenyangi into birabi utethia bangi na kubonera mwate yo antuko na kinyabwa itaraba kuandamana bakethera bakithukandi into bietu menya biuma kuthokia no into bietu bakuthokia kwa wana ba kinyabwa murungu na bekire nkoro ya kuborera ndrene yo que atu que ramo da dringa na bigibigi na ganda ta go de nimbasi anto bauto ya koreana na antero anto beto jenzi
bado tukaya kuendelea na njira hiyo tukathukia Kenya hii na tutina Kenya ingi na tukathukia Meru na tutina Meru ingi katu antu ba investors baba kwenda kuya kulitangwe Meru beye barete utonga Meru kenda inya Meru etwekura lakini twanjire kuithinto kana kuenja njira utiro ruto supermarket utiro ruto Lamine. Nkiripotera Weru Juma Kumembe Mbitawa Marion Karugi wa Kinyua.